أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah Teala bar, Allah Teala bir, Allah Teala'dan başqa ilahi zat yo'q. Hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın haq elçisi. Allah Teala her barşalarımızga da bugünkü günlerini hayırlı, mübarek kılsın. Allah Teala her barşamızdan rıza bulsun. Allah Teala bizge şuşunday mümkünçilik birdi. Sizning bilan birga uchrashib, bir-birimizga o'git, nasihat qilmoqqa, esga tushirmoqqa, qay bir masalalar haqida o'ylanirga hamda endi o'zimizning holatimizni o'zgartirga sababchi bo'lsaydi bu uchrashuvlar. Chunki har birimiz o'git nasihatga muhtoj. Bunda bu jirlikka kelganda, Ko'kmara jirligine kelganda ne turunda söyleyeyim deb o'ylab, fikrlab yurdim. Hem endi albatta logishni deb aytaylikmi? Ramazon haqida söylesang durust bo'lar edi degan shekilli. Chunki ertaga Ramazon degan. Amma lakin Ramazon turunda bütünübüz bilamiz. Uraza tutarga kerak, farz, tigisi, minisi va'zlarda söylendi, cumgalarda söylendi. Her vaqtda da şu Ramazon turunda biz söyleşebiz. Amma lakin bizning qalbimiz narsaga muhtoj. Ramazon bitindi ol oshtiru tugil. Ol nindi de bulsa tigi o'zingni diyetaga da o'tirtu tugil. Hem bütünübüz bir aybirni bilamiz, bir haqiqatni bilamiz. Biz eng avval qalbimiz bilan, yuragimiz bilan şu Ramazonga azir bo'lu. Fizik yoqdan biz azir bo'lsak da qalbimiz ali bizning ne kadar çista, ne kadar pak biz bilmeybiz. Mana şu meseleler hakkında azraq esga tushirib o'targa buldum. İnşallah Teala bu söylenecek sözüm en evvel o'zime, sınından mında oturgan her bir kişiye bir o'git bulsaydı, nasihat bulsaydı, hem uylanırga sebep bulsaydı. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Furqan suresinin 20. ayetinde bulay deb ayta. وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah Teala ayta, yani biz sizni bir-birigiz için fitne etip yarattık. Fitne degan so'z, yani onun ma'nosi zo'r. Fitne, ispitaniye deb aytalar, ani urushcha aytirib aytganda, tafsirlarda boshqa ma'noda kela, amma lakin tub ma'nosi biz sizni bir-birigizga sinov etib qildik. Mana sen musulmon qardoshingga qara da, ol menim için sinov, men onun için sinov. Loboyimiz biz bir-birimiz için sinov. Mında endi ko'p ishroqda er bilan xotin turunda aytalar, balalar turunda aytalar.
Әмма дә ләкин син кемгә карыйсың? Син ул кешегә сынау. Иң әүвәл мөселман кардәшеңә. Багдукум ли багди фитна атасбирун. Сез сабыр итәрсезме? Сез ничек иттереп моңа тәэсир итәрсез? Ничек иттереп моңа карарсыз? Ва кана раббука басира. Һәм Раббың белеп тор, сине һәм аны күреп тора. Кайсы безнең күңелендә булганы юк икән шундый хис? Менә син мөселман кардәшеңә карадың, общемда дип былай карыйк инде, гомумән караганда. Вот теге религиозный почва диләр бит әйме? Карале бу вахабит ди. Икенче карале бу суфи ди. Карале бу фәлән ди. Әле мөселманга шулай дип әйтә. Карале монда колхоз председателе булып кеше талап йөрде һәм мулла булган икән. Яки карале монда гөнаһларын җуырга килгән икән. Күңелеңдә синең менә бу мөселман кардәшеңә карата, яки башка кешегә карата, ул динсез кеше булсынмы, динле кешегә карата синең күңелеңдә нинди хис, нинди тойгы, аны синнән башка һәм Раббыңнан башка бер кеше белми. Ва кана раббука басира, ләкин бил, Раббың сине бик яхшы белә. Машина алган икән, урлап. Каранди телефон алган. Кара нәрсә эшләп йөри. Син аны ишеңдән уйлыйсың. Син бу хакта уйлыйсың. Димәк, синең үзеңнең ишеңдә ниндидер кортлар, ниндидер тараканнар бар. Әгәр синең күңелең чиста икән, күңелең пак икән, син кешедә чисталыкны, паклыкны күрә аласың. Әгәр синең күңелеңдә бызыклык бар икән, син икенче кешедә бары тик бызыклыкны гына күрә аласың. Тиздән Рамазан. Бөтенебез ихласланып ачтырачакбыз. Бөтенебез иртәдән кичкә хәтле ризык капмаячакбыз. Ләкин әйтелде ки, 3 төрле ураза бар, һәм шуның беренчесе күпләребез тута торган ураза, ул ач тору уразасы. Әмма дә ләкин изгеләр уразасы ул күңел безнең телебезне, күзебезне, кылагыбызны ураза тоту, һәм инде иң югары дәрәҗәдәге пәйгамбәрләр уразасы үзебезнең уйларыбызны, фикерләребезне дә ураза тоттыру. Менә безнең максатыбыз, менә безнең планка дип әйтәләр, югары куелган нокта. Иң күп менә шушы аяткә кире кайтып, яңадан кайбер мәсьәләләрне искә алыйк. Күп кенә очракта, ул мөселманнар арасында булсын, ягъни бер-беребез арасында булсын, динне читкә куеп, кешелеклек хакында сөйләшкәндә, кай вакытта күпләребезнең авызыннан шундый сүзләр чыга. Бу гаделсез тормыш. Бу тормыш гаделсез. Ни өчен соң шулай дип сорау куялар. Мөселманнар да, мөселман булмаганнар да һәм башкалар да. Ләкин икенче аятны искә алабыз. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул куллу мин индилләh." Әйт, барысы да Аллаһ Тәгаләдән. Әйт, барысы да Аллаһ Тәгаләдән. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә
bizlarga ana qarınlarımızda bulganda oq, yaşaysı gımrimizni, aşıysı rızığımızını, işlisi gamellerimizni, bəxtli mi, bəxtsiz mi bulaşağın yazıp koydu. Hem barımızda iman getirdik takdirge, yakşısı da, yamanı da Allah Teala'dan dip. Yani riza bulduk, kabul ettik Allah Teala birgenge. Ama da lakin şuluk vakitte rizasızlığımızı bildiruvimizni devam etemiz. Sırav tuva. Demek min Allah'a ışandım deyip aytkenden soň Allah'a ışanu degen düşünçe ol bir Allah'a gına ışanu tugul, ol kompleks. Allah'a ementu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri vel kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah. Yani şu iman kelimesini aytkanda biz feriştelerge, kitaplarga, peygamberlerge, ölümden ahiret gününe, ölümden tirinsin tirileşekke hem de indi takdirge iman getirdik deyip aytabız. Hem şunda akazvitsa aşıklanıla biz eli Allah'a şanuvumuzun kamil derecesine erişmegenbiz. Kayşan kişide fakirlik var, nik min bay tugilsun. Qaralı ana tege dinsiz kişi nindi bay kişi, emin namaz uqim, uraza tutam, hem başka gamellerini kılam, emine Allah Teala rızık birmi. Hem tege eyte, qara min avrup yatan bit. Evul dinsiz bulsa da, ol şundi halde. Ni işin? Eli ol kişi şunun bilengine kalmay hem başka eyte. Qaralı di, ni işinsin, ol kişi de var, minde yok. Ol da namaz uqim, minde namaz uqim. Nik mindi hal deyip eytemiz. Allah subhanahu ve teala Nisa suresinin 54. ayetinde aytti. Em yahsudunen nase gala ma atahumullahu min fadli. Siz de hısıtlık kılasız tugul mi de? Siz nersege şuşundu hısıtlık kılasız. Yani Allah Teala birgenge hısıtlık kılasın tugul mi de? Gala ma atahumullah min fadlih. Allah senin ul kisenden kirip aldı mı? Ya ki senin ülüşünü aldı mı? O bit sana birilgen eybir tugul Allah Teala özünün fazıl rahmetinden ona birdi. Sana şuşunu birdi. Eniga sen hısıtlık kılasın? Allah sen Allah Teala gadilsiz deyip eytirge tilisin mi? Yani sen Allah Teala'nın birgen takdirine, Allah Teala'nın yazgan yazmışına riza tugul mi? Taqda senin inanığın, Allah'ını şanam deyip eyttiğin, ol birini yitirmey. Nişiginde ol üzüne ışağan eybirgegine ışanıp, üzüne ışamagan eybirge ışanmıysan hem rizasızlığını bildiresin. Bizge erişken her bir eybir öz vaktinde kirekli derecede Allah Teala birgen kadar erişe. Hadiste aytilgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta Vağlem bil أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء
قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Bil, ey iman kitirgen bende, Allah'a yartılaş ışangan bende. Bil, eğer bir türküm halık jıyılıp sana fayda kitirirge tilese, onlar sana fayda kitire almazlar. İlla meğer Allah Teala yazgan kadergine sana fayda kitire alırlar. Bil, ey Allah Teala'ga ışanam deyip etken bende. Eğer bir türküm halık jıyılıp sana zarar kitirirge tilese, onlar sana Allah Teala yazgan kadergine zarar kitire alırlar. Kalem indi küpten küterilgen, hem yazılgan yazılar barsı da kipken. Bu sözler bulay gına aytilmegen. Bular gına aytilmegen, bu bizge aytilgen. Bigirek de hazırgı zamanda her bir kişi Instagram'a tağın nerseler gına yok indi hazır. Sosyal şilterler deyip etigindi. Ayırıp almış yağına. Aşağın rızığın da kuya, kiyen kiyimin de kuya. Hem şuluk vakitte ol başka kişilerden nerse küte? Maladis deyip karayla kıbar. Eminiki yok deyip künneşuvun küte. Yaki kursetesi kile. Ahir şikte bu sözler evvelgi sözü bizge qaytıp kalmay mı? وَجَغَلْنَا بَغْدُكُمْ لِبَغْدِ fitne. Dürüstlükte biz sizni birbirigizge fitne itip yaratmadık tugil mi? Elbette biz bütünümüzge birbiribizge fitne. Hem bizning şuşu fitnelik, şuşu bizning halatimiz ol turudan turu bizning imanımız bilen beyli. Allah Teala qaybir kişilerge bayılıkını kubrek birdi. Qaybir kişilerge bayılıkını azrak birdi. Alar fakir buldu. Bay kişi maktanmasın özünün baylığı bilen. Ol anın sınavı. Fakir kişi fakirliği bilen kiyinmesin. Ol anın sınavı. Allah Teala fakirler hakkın senin aşa birdi. Sen bay kişi, senin malında şu fakirlerinin, miskinlerinin hakkı var. Allah Teala ite, mene sana birem bir şularga dey. Şularga da iliş çıkardı. Sana bire ol. Senin malın var, sana bire ol. Sana bire Allah Teala. Sen etesin Allah seni özün işlep taptın mı? Yok. Eğer işlep kine kişi bayısa idi, atta işekte sarayda yaşar idi. Atta işekte sarayda yaşamı Allah Teala bire. Allah Teala bire hem de indi sana birdi, hem şu sana birge malda fakirlerinin, miskinlerinin ilişin koydu. Esin tıkırık şeşe, menemin küntün işlim. Esin erem tamak deyip kukrek kağasın. Yarar. Yarar, bir söz yok. O fakir kişi fakirliği bilen bir kaşanda itmesin, gırlenmesin. Çünkü Allah Teala ana birdi, ana yeterlik işin. Bar bit şunday söz, qaybir kişilerge malını birsen, onlar ellerini şep giteler. Degi, şunday söz var, bizde bitinde şunday söz aytile, baylık hem derece kişini buzadıylar. Baylık hem derece kişini buza. Baylık derece kişini bozmuyor. Ol ana, anın naturısın, hakikatin aşıp bire. Şunday misal kitirebiz. Aytik mesela jir alasın, jir aldın, mene koydun bir jirge.
Яктылык та юк, дым да юк, бер нәрсә юк, җылылык та юк. Анда бер нәрсә чыкмый, тик тора җир булып. Әмма дә ләкин шушыңар бир дым, менә идән астындагы җир тик тора бит, караңгы, җылы юк, гел шул кара булып тора. Син шуңа бир җылылык, бир дым, бир яктылык, анда булган бүтән әйбер үсеп чыга. Ул кешедә, менә син кеше акчабыз юк, дәрәҗә юк, ул нәрсәдә законсервированный диләр. Ябык. Бер нәрсә юк анда. Әмма дә ләкин син аңар бир дәрәҗә яки бир мал, анда булган бүтән әйбер шытып чыга. Карале бу андый түгел иде дисең. Танымыйм моны. Нәрсә булды моның белән дисең. Бер әйбер түгел. Аның хакыйкате шул иде. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә һәр бер кешегә кирәкле дәрәҗәдә кирәклесен бирә. Сынауны да Аллаһ Тәгалә бирә. Аллаһ Тәгалә җиңеллекне дә бирә. Син хакыйкый рәвештә будь убежден диләр. Ягъни шуңа ышан, кул куллу мин гиндилләh. Барсы да Аллаһ Тәгаләдән. Берничә тә алмыйсың. Бүтән кешеңне куйсаң да берничә тә алмыйсың. Аллаһ Тәгалә Гимран сүрәсендә 160-нчы аятында булай дип әйтә. Арабча текстын әйтмим. Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгалә синең белән булса, кем сиңа зыян китерә алыр? Әгәр Аллаһ сиңа каршы булса, кем сиңа ярдәм итә алыр? Кем сиңа ярдәм итә алыр? Менә бу хакыйкый төшенчә шунда. Әгәр дә без үзебезнең халәтебезне дөрес иттереп аңласак, үзебезнең халәтебезне аңлап, фикер йөртә алсак, безгә бу дөньяда яшәргә күпкә җиңелрәк була, хөрмәтле дин кардәшләрем. Безнең борынгылар әйткәннәр, ягъни өскә карап фикер ит, аска карап шөкер ит дип. Һәр вакытта да без үзебезгә шундый нине белергә, аңларга тиешбез, куярга тиешбез максатны, үзебездән яхшыларга карарга түгел. Дөньяви яктан. Мал булсынмы, дәрәҗә булсынмы, яки башка, аның бар, минеке юк дип түгел. Аллаһ Тәгалә моны ни кадәр авыр сынау белән сынады дип карарга тиешбез. Аллаһ моңа нинди дәрәҗә бирде, Аллаһ ничек иттереп моны сынады. Гомәр радиллаһу анһуны халиф итеп сайлап куйганнан соң, ул әйтте, бу минем өчен дәрәҗә түгел, бу минем өчен сынау. Һәм сез мине халак булуыгызны телисезме диде. Сез минем халак булуымны телисезме диде. Ни өчен ул аны әйтте? Кем ул Гомәр? Гомәрне бөтенебез беләбез. Аның нинди холыклы кеше иде ул? Ничек иттереп ислам динен кабул итте? Ничек иттереп ул үзен тәрбияләде? Һәм дә инде шушы дәрәҗәгә килеп җитте, халиф итеп куйдылар. Авыр. Җәннәт белән шатландырганнан соң да мин моны белмәгән булсам ничек яхшы булыр иде диде. Мин моны белмәгән булсам, миңа күпкә җиңелрәк булыр иде диде. Ни өчен? Син шушындый күз алдында. Шул ук вакытта син әмир, шул ук вакытта җәннәт белән шатландырылган кеше, синнән кеше бит өмет итә. Нәрсә синнән өмет итә? Ягъни холык, эш, үрнәк. Бит пәйгамбәр түгел ул. Пәйгамбәрбез генә пәйгамбәр булды. Бездән дә кай вакытта шуның хәтле күп әйбер өмет итәләр. Но без андый түгел. Безнең өчен бүтән әйбер бу дөньяда сынау, ул байлык, ул дәрәҗә, ул башка әйбер. Безнең өчен ул зур сынау, хөрмәтле җәмәгать. Һәм дә инде шушында син үзеңне нишләтәсең? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу ишракта аятны нәрсәне укыды?
قَدْ أَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا. Яғни құтылды шул кіші кім өзін пақлый алды, чистарта алды. Пақлый алды, чистарта алды. Міне әйткенімше син мұсылман қардашыңа қарап, аны көріп, син нишік ойлайсың, нишік фикір ертесің, син аңла шунда сенің не қадар, сенің чисталығыңны. Көпмі чистартасы бар әлі андағы, іштегі шушы әйбірлеріні біздің шлақны деп әйтегінді. Чистарты біткеннен сыңда аның әлі әсәрі қалашақ. Хәзір инде қабаттан бір аятны иске алыйк. Инна Аллаха ла язлиму нәсі шай'a, вәләкиннән нәсі әнфусахум язлимун. Юнус сүрәсі 44-ші аят. Юнус сүрәсі 44-ші аят. Аллах Субханаху ва Тағала хақында біздің уйларыбыз, яғни бұл кішіге көбірек берді, бұл кішіге меңа азырақ берді, аның сәләмәтлігі бар, менің сәләмәтлігім yok, анықы бар, менікі yok, деп өзі бізге зарланғанда, қабаттан біз Аллах Тағаланың ғәділсіз болуы турында біздің башыбызда, фикірімізде болырға тиіш түгіл. Риза болу, Аллахқа тапшыру, Аллахқа тәуәккәл қылу, һәм Аллах Тәғәләгә язған, сиңа язмыш белән риза болу, ол иманлық белгісі дедік. Һәм білік бір хақиқатны Аллах Тәғәлә бізге қарата зұлым қылушы түгіл. Әгер сиңа фақир екен, сен шуның белән ризалаш. Әгер сиңа сынау келді екен, сен шуның белән ризалаш, қабул ет. Әгер де сен уйлисың екен, Аллах сиңа зылым қылды деп, Аллах Тәғәлә әйтә, инна Аллаха ла язлимун нәс. Аллах Тәғәлә мұсылманларға демеді. Нәс, бүтін кішіге қарата зылым қылушы. Кішілер үзләріне зылым қылушы. Вәләкиннән нәсі әнфусахум язлимун. Үзләріне қарата зылым қылушылар. Зылым ол шол. Яғни син кіші турында нәрсә ойладың, синің үзіңдә шул әйбір. Кішіге нәрсә деп әйттің, ол әйбір сиңа ең бірінші қайта. Яқшыдыға қылдың, яқшылық білән қайта. Нашардыға қылдың, нашарлық білән үзіңе қайта. Кім сиңа зылым қыла? Бір кіші түгіл, сен өзіңе зылым қылушы. Гынах қыласың, өзіңе зылым қыласың. Вәл кафируна хумуз залимун. Инна ширк ла зулмун ғазим. Һәм башқа аятларны қарасақ, бітінісі де Аллах Тәғәлә, мен ол әйбірні еш қабатлайым. Әйті көрмәгіз, бір қайшанда әйті көрмәгіз, Аллах мені наказал. Ғазап, андай түгіл ол. Жазалады. Аллах мені наказал дейлер. Көп ұшырақта Аллах накажет дейлер. Аллах наказал. Яғни жазалады. Міне бұл, это наказание Аллах. Бұл Аллахның жазасы. Әйдәк зәлі. Бұл сөзіні әйткенде біз нәрсе ойлайбыз? Біз ойлайбыз, Аллах Тәғәләні күрші ғали малайы деп ойлайбыз ақырысы. Вот, сенің әйбірің ұшамады, тұқта құлағына біріне соғым әлі. Аллах бұны қазір Аллах да тұтты да сені наказал. Кім сен? Кім сен? Сені Аллах Тәғәлә сені жазаласын үшін. Сен Аллах Тәғәлә сені жазаламай, Аллах Тәғәлә сені қалдыра. Аллах Тәғәлә өзінің рәхмәтінен қалдыра сені. Һәм сен өзіңе зылым қылашақсың. Һәм Аллах Тәғәлә сені өзі қалдыра. Аллах Тәғәләнің жазасы түгіл, сенің өзіңнің жазаң өзіңе түшәшек.
Hürmetli din kardeşlerim, bu sözlerinin bütün hemmesinin məğnəsi şunda ki, qay vaqtda biz dürüst fikir yürütməu səbəbli, bu dürüst fikir yürütməu səbəbli biz özümüzni bir pışmaqqa getirip qısabız. Bütün bir tün pışmaqqa qısılğaçda, bütün sarıqni pışmaqqa qısqaç ne işliyor? Sikre, urli qırılı sikre. Biz özümüzni şunun xətli getirip qısabız qay vaqtda. Şundi oңайсыз halde qaldırabız. O bütünüsü bizning uylarımız, bizning fikirlerimiz, bizning işlerimiz, bizning sözlerimiz bizni şulay getirip qısdı. Hem biz ahırdan şığır yol taba almayız. Şığır yol taba almağaçtın Allah Teala qabattan yolun ko'rsatdi. فَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Yani Allah Teala yani siz in nige hatli qısılsağız da taqvalıqni unutmağız. Taqvalık bilen siz Allah Teala'nın rahmeti ile in qısınqı, in qıyın halden de çığa alaşaqsızdı. Yani Rabbinizga qaytığız. Rabbinizga eylenip qaytığızdı. Hürmetli din kardeşlerim, ayı Allah Teala'ga bizning qaytuğumuz bizning yüreğimizning saflığından tura. Elhamdülillah şükür tizden Ramazan ayı jite. Ramazan ayı şekilli başka bizning gün sayın işraşa turgan namazlarımız var. Bizning başka gamel g'ibadetlerimiz bik ko'p. Ramazan ol tağın bir очередной kileşek bir ay. Hem bizning şu ayga nindi revişli biz bu ayga kelip kiremiz. Biz şulaytırıp ol ayını ütkereşek biz. Kimdir için ol qabattan bir ay ol özünün ayın ütkereşek. Her bir günü için galçıkı koyulaşak, elhamdülillah şükür açtırdım deyip. Ama de lakin eğer de biz öz vaktinde köngüllerimizni saflamasak, köngüllerimizni şiş tartmasak, köngüllerimizni paklamasak, bu boş ay bulaşak. Maqtanaşak biz. Şunun hatli iftar meclisinde katnaştık. Maqtanaşak biz. Şunun hatli rekaat namaz okuduk deyip. Köpmedir kişi aşattık deyip de maqtanır biz. Ama de lakin alar barsı da boş bulurga mümkün. Elbette sen Allah Teala karşında şulay uyli turup Allah hakkında şunday fikirde bula turup nindi de bulsa oңышқа erişem deyip uylama. Uylama. Belki bu qatıraktır sözler. Belki bu başka türlürek yangır turgandır. Lakin qay vaqtda haqiqatni ko'rmaymiz. Allah Teala bizge bergen bilen riza bulmayız. Elbette Allah Teala'nın şulay bulurga yazgan indi deyip oturunda söz var mı bit? Fakir bulurga iken şulay bulurga yazgan indi, avurtu şulay bulurga yazgan. Anın turunda söz var mı? Allah Teala ite i'malu, gamel kılığızdı. Allah Teala gameligizge qarab hesap kılırdı. Lakin qabatlab aytesim kile. Eyüp aleyhisselam'ın kıssasını bütünü biz bilebiz. Eyüp aleyhisselam şunday derecede idi. Ahır şikte Allah Teala'nın sınavı kildi. Sınavı kildi hem de indi o bit şul sınavını kabul etti. Anın pozisiyasını qarağız. Anın bu situasiyaya düşkenden soň anın pozisiyası haleti ol nerse dedi? Üyünden çıkardılar. Kaldı, yalgız kaldı, şulay buldu. Ahır şikte şu qırtlar tiline hem kalbine düşkenden soň
Aytdı, ул әйтмәде, Аллаһ мине бу аурудан коткар дип. Нәрсә дип әйтте? Аллаһ Тәгалә мине сине зикр кылудан махрум итмә диде. Әлбәр калбымны тисәләр, телемә тисәләр, мин сине зикр кыла алмамын диделәр. Мәхрум итмә мине шушы хәлдән диде. Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәлләмне алыйк. Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәлләм үзенең 5 баласын җирләде. Зарланмады. Карык Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм Таиф халкы куып чыгарганнан соң, теге икенче тапкыр әйләнеп кайтканнан соң, җиде көн Таиф крепостен осадада тотканнан соң, шушы Таиф крепостен ала алмагачтан яшь мөселманнар килеп Пәйгамбәрбезгә нәрсә дип әйттеләр? Хәтерлисеңме, алар синең башыңны тиштеләр. Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәлләм, алар бит сине таш атып кудылар. Алар сине шулай әйттеләр, булай әйттеләр. Дуа кыл әле, Аллаһ халак итсен аларны дип. Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәлләм әгәр дә бит аның күңеле итсә, теге дөрестән дә обидный әйберләр булды анда. Бик обидный әйберләр булды. Нәрсә дип әйттеләр? Алар бит белмиләр. Аллаһ Тәгалә аларны хидаяткә күндерсен. Сахабалар сорадылар, халак итсен дип, дуа кыл әле дип. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм алар бит белмиләр диде. Позиция. Аңлагыз, ничек иттереп пәйгамбәрләрнең позициясе булды? Халаты булды. Һәм безнең халатыбыз, менә бу безнең белән булган бүтән әйбердә безнең халатыбыз нинди хәлдә? Менә ул мөһим. Ул бик мөһим, җегетләр. Аллаһ Тәгаләдән риза булып, Аллаһ Тәгалә, менә син сорыйсың, без бит сорыйбыз бит инде. Аллаһ Тәгалә бир дип. Аллаһ Тәгалә сиңа бирми ул BMW-ны. Беләсең, что син псих, что син барып кадалачаксың ул машина белән. Шуның өчен ул сиңа Жигули бирә. Без бир дибез. BMW бир дибез. Аллаһ Тәгалә сиңа начарлык теләмәй. Әйткәнемчә, әллә нәрсә үсеп чыгырга может бездән шундый нәрсәгә утырсак. Аллаһ Тәгалә бирә кешегә. Әгәр бирде икән, ул тоже сынау булачак аның өчен. Аллаһ Тәгалә синең әмреңә риза булдым. Аллаһ Тәгалә синең әмреңне кабул иттем. Я Раббым, Аллаһ Тәгалә мине күтәрә алмый торган сынау белән сынама. Намаз белән бергә килде бу аят. Бу аят намаз белән бергә килде. Пәйгамбәрбезгә бүләк. Исра Мигъражда Аллаһ Тәгалә бирде бүләк итеп намазны, бирде Бақара сүрәсенең 286 аятын, бирде шәфәгатьне. Шәфәгать пәйгамбәрбезнеке, безнеке менә бу аят белән намаз. Намазда нәрсә дип әйтелгән? Без Аллаһка үзебезнең кыл икәнлегебезне, Аллаһ безнең Раббыбыз икәнлегебезне күрсәтәбез. Шушы дугада бу аят бит просто так кына түгел. Бу аятта әйтелгән сырагыз, дуга бит ул Аллаһтан сырагыз, Аллаһтан безне күтәрә алмый торган сынау белән сынамавын. Күпләребез аны эшләми, искә дә алмый. Теге мәҗлескә баргачтан укып җибәрәбез. Мәҗлестә укый торган аят кенә түгел бит ул. Ул бүләк, һәм ул бүләк белән без кулланмадык. Ахыр чиктә үзебезгә үзебез гаепле. Арыткан булсам соңгы хадисне әйтәм, арытмаган булсам дуга кылам. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм хадисендә әйтте: "Вағлам аннама ахтаъака лам якун лиюсибака ва ма асабака лам якун лиюхтиъака." Бил. Синең белән булган бу хәл
senin yalgışığın sebeple de, hatalanığın sebeple de bulmadı. Hatta sen yalgışmagan bulsan da, hatalanmagan bulsan da, bu hal baribir senin bilen bulgan bulur idi. Опять senin pozitsiyan, senin halatin. Anda barmagan bulsam, bunu işlemegen bulsam, benim bilen bu hal bulmagan bulur idi. Aytamiz mi? Aytamiz. Bu bizning pozitsiya. Rizasızlık. Bizning rizasızlık, naturalniy rizasızlık, haqiqiy ravishda bizning rizasızlık. Agar biz senda barmagan bo'lsak, yig'ilmagan bo'lar eding. Shunda barmagan bo'lsang, berilmagan bo'lar eding. Isen qolgan bo'lar edi. Bu bizning pozitsiya. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi. Hatta sen yalgışmasang da, hatalanmagan bo'lsang da, ol hal baribir senin bilan bo'lgan bo'lar edi. Mühim halni Allah tuduruşu. Senin şu halden nindi pozitsiya alıvın. Bunu bu sen şunun için soralaşaksın. Senden elbette sorav bulaşak. Tege kişi sana взятка bergende aldın mı yok mu? Rüşvet. Bermiler bit. Allah Teala bilesin bir geçti alaşağını, şunun için birmiyor. Allah Teala sana zulümlük dilemey. İyi, koy vakitte biz anlamayız. Niksun olay kişideki bara, meniki yok deysin. Потому что Allah Teala dilemey senin halak buluğunu. Çünkü sende şu şıtıp çıgatırgan aybir var. Allah Teala ol şıttırmayanı. Hikmet şunda koy vakitte şükür kılabilirge gerek. Şükür kılabilirge gerek. Elhamdülillah şükür. Allah Teala bizni şu halatı bizde. Allah Teala'ya şükür kılıp, Allah Teala'nın birgen halatına riza bulup yaşay olsak, meni qabatlab aytasım kele. Bu benim sözüm, bu benim eybirim, söyle turgan sözümnün мәгънәсе bizning meni şu halatını meni bundan çistartırga gerek. Көңілімізді шистартырға керек. Fikirlerimizni шистартырға керек. Qad aflaha man zakkaha. Оңышқа erişe şol kim özün çistarta paklay ala. Nefsin артından iyermey, özün çista pak itip tuta ala. Meni bizning halatimiz. Biz kişi. Bizning hatalarımız var. Bizning kimçiliklerimiz var. Onlar bik köp. Amma de lakin en hayırlısı Allah Teala'ga özümüzün rizalığımızı bildirip, Allah Teala bergenine şükür etip, Allah Teala'nın rahmetine erişip yaşarga her barşalarımızga da Allah Teala nasip hem müyesser eylesin. Allah Teala silegen sözlerimizni küfür kılmasın. Silegen sözler bilen gamel gıbadette bulurga nasip eylesin. Hazır inşallah Teala bir kıska sure okup, dua kılıp, İnşallah Teala şunun bilen tügereklenirbiz deyip ümit etip kalabız inşallah Teala. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربم الله تعالى, senin barlığına, birliğine inandık. Ya Rabbim Allah Teala, kullarımızı duaga көтердік. Ya Rabbim Allah Teala, көңілләребезне Kur'an nurları bilen nurlandırıp, Kur'an'ı оқып, Kur'an bilen gamel kıluşlardan bulurga nasip eylesen idi. Ya Rabbim Allah Teala, көңілләребезгә ihlaslık hem takvalık sal. Tənlərimizgə sağlıq, sələmətlik verib, sağ sələmət xəllərimizdə bir üzünə ғibadət qılıb, bir üzünə şükür qılıb yaşarga nasib eyləsən idi. Ya Rabbim Allah Teala, xatalarımızı, kimşiliklərimizni, günahlarımızı ғafu et. Ya Rabbim Allah Teala, bizni көтәрə almaytırğan sınavlar bilən sınama. Türlü bələ qazalardan, xavuf xətərlərdən, düşmanlar yavuzluğundan, xasitlərinin xisitliğindən, yaman sözlərdən, yaman közlərdən özün saxlasan idi. Rəhmət fəriştələrinin qanat astında yerib, La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah kəliməsinə doğru bulub yaşarga nasib eyləsən idi. Hem özünün huzuruna köşkəndə də kamil imanlarımız bilən köşüb cənnətlərinə, Firdevs cənnətlərinə erişirgə nasib eyləsən idi. Ya Rabbim Allah Teala, ailələrimizə ülfət məhabbət bir, tatılıqda, tınışlıqda, iyilikdə yaşarga nasib et. Ya Rabbim balalarımızga tevfik bir, hidayet bir, iyilikli balalar bulup bizlerge duaşı bala bulurga nasip eylesen idi. Bala kaygıları, bala hasretleri көрсетme ya Rabbim Allah Teala. Ya Rabbim Allah Teala, bu kileşek Ramazan ayların, ya Rabbim Allah Teala isen sağ körüp, urazaların tutup, ya Rabbim günahlarımızdan arınğın halde şığırga nasip eylesen idi. Ya Rabbim Allah Teala, көңілләребезгә özünün ihlaslıklarını bir, takvalıklarını bir. Ya Rabbim Allah Teala, rahmetinden kaldırma. İllərimizgə, günlərimizgə tınışlıq bir. Ya Rabbim Allah Teala, mahsus operasyada bulğan jigitlərimizgə, abıylarımızga isen sağgına illərinə, jirlərinə eylənib qaytırğan nasip eylesən idi. Ya Rabbim Allah Teala, bizden dua etken bu cümğa kişilerinde bizden dua etken cəmği arvaqlarımızını, mərhuma bulup gitken ətilərimiz, ənilərimiz, əbi babalarımız, irqız tuğanlarımız, üstlərimizdə haqları bulğan kardeşlerimiz, ustazlarımız bulsun mı, cəmğisinin de ruhlarını şad qıl. Ya Rabbim, meni de Kur'an okuyup, dua qılıp, iske aldılar deyip sinip yatırğan nasip etsen idi. Ya Rabbim, bir özüne tapşırdık. Bu məşid məhəllələrə xeyirli bərəkət bir. Bu Kukmara xalqına xeyirli bərəkət bir. Ya Rabbim Allah Teala, hər vaxtda da şulay birdən bulub, ya Rabbim birgə bulub, İslam dininin kötərüşlərdən, İslam dininin örnek buluşlardan bulurğa nasip eyləsən idi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in bi rahmetike ya erhamur rahimin. Amin.